Rolica od tikvica je zaista savršen recept kad želiš jesti nešto što je istovremeno zdravo. Ujebem ti šta sam se zapustio. Za to ništa jednostavnije, uzmeš dobru debelu tikvicu poput moje, naribaj je i stavi u kuhinsku krpu. Zatim je dobro iscijediš misleći na nekoga koga ne voliš. Ujebem ti, ti ćeš me, ti. Ja svih volim pa mi je malo teže ovo cijediti. Kad je to gotovo, staviš tikvice direktno u zdjelu, dodaš dobru dozu ribanog sira, 3 kokošja jaja i dobro promiješaš čistim rukama. A ja ih baš mislio podmazat u WC da lakše klizi uz ovu tikvicu. Flek za pečenje, raširiš tikvice i pečeš ih oko 30 minuta na 180 stupnjeva. Sad treba odvojiti od papira. I ovako sad ide u pečnicu. 10 minuta. Nisam pretjerao sa sirom. Ovo moje opušteno i nimalo psihotično zujanje gore dole znači samo jedno. Ovo je super slast! Cijeli recept je u opisu videa. Za daljnje pokušaje zapratite moj profil. Pusa, čao, bok!